Sanibonani. Ngithemba ukuthi niyaphila. Ngiqale ngibingelele abasebenzi Mgodini. Endawo la besebenzela khona. Sanibonani bafowethu. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ngiphinde futhi ngibingelele emakhaya la nikhona nibukele ngalesikhathi. Yazi nginombuzo la noma mhlambe ngine-concern about abaphathi bethu labesibabiza ngezinyunyana phecelezi ama-unions. Kwenziwa yini ukuthi bengakhoni ukuzwana noma bengakhoni ukubonisana bebodwa bona uma ngabe mhlambe uthola ukuthi kuney'nkinga abasebenzi ababhekene nazo? Khuluma in terms of ama-wages and salaries negotiations. Mangabe mhlambe uthola ukuthi kuney'nkinga mhlambe zokuthi ufuna kuyokhulunywa indaba zama-salaries zamaholo ukuthi ufuna kuxoxwa nomqashi. Inkinga yakhona enkulu engiyibonayo, ama-unions asephendule abasebenzi babenza as if abasebenzi bangama-voters noma bangabavoti babo. Ama-unions mhlambe kuyofuneka ukuthi abuye akhumbule noma akhunjuzwe ukuthi bona abasiwo ama-political parties, abasiwo amaqembu ezepolitiki, but bangama-unions abamele abasebenzi. Ngikhuluma ngama-unions mhlambe afana nabo AMCU, SIPAW, Solidarity, NUM na wonke amanye. Why behluleka ukuhlangana bebodwa uma kukhulunywa ngendaba zokuthi ufuna bayokhuluma nomqashi mayelana nama-negotiations, ama-salaries nakho konke mhlawumbe okutholakalayo through ilokhuzana-ke umsebenzi osuke eqashwe ngokuphelele? Why bona bethatha iy'nkinga zabasebenzi bezenze as if kufuneke bona bezilwe njengamaqembu ezepolitiki? Lokho ngicabanga ukuthi kungokunye uzibe mhlawumbe ebuya yenza ukuthi kube nodlame olubakhona ezimayini. Njengoba sikhuluma nje, ezinye zezimayini zihlongoza lento ebizwa ngani nge-full core, abanye bayibize nge-4x4. Then leyo nto leyo mangathiwa mhlawumbe izinyunyana zintathu, izimbili zazo seyivumile, then eyodwa yazo mhlawumbe uthola ukuthi ayikavumi. Ngicabanga ukuthi kuyohamba kahle yini lapho? Ake sithi mhlawumbe le engavumanga iyona mhlawumbe enama-members amaningi ekhampanini. Ake sithi mhlawumbe Exaro or mhlawumbe Kangra or mhlawumbe eSasol, kuleyo mayini leyo njengoba injalo nje. Then ake sithi mhlawumbe NUM inama-members amaningi e-Exaro. I-Exaro mhlawumbe ihlongoza ilokhuzana i-4x4, noma mhlawumbe iSasol ihlongoza i-4x4. Then mawubheka wena bazovuma yini abasebenzi ukuthi kube khona abasebenzi abazosebenza ekubeni ama-members amaningi engalibhada emsebenzini? Yila khona kufike kuvele khona-ke ukuvela kwedumbu bese kulimala abantu ngenxa yokuthi ama-members amaningi athi wona awavumelani nalokho umqashi asukeza nakho. Le nto leyo ngicabanga ukuthi ngezinye zezinto esiyidale noma eyidala idumbu esinazo njengamanje ezimayini, esilwa nakho silwa nekuchitha kwegazi elingene emalahleni ezimayini. Asibe nako besicela ukuthi izinyunyana ziyeke ukuthi uma kuyokhulunywa ngama-negotiations zonke izinto ezitholakalayo ezitholwa ngabasebenzi bese zithatha leyo nkinga abasebenzi abasuke benayo noma abasuke befuna ukuthi bakhulumela ngayo, beyithathe bona beziphathe as ama-political parties. Yini enihlula ukuthi before niye kumqashi niqale nihlangane ninodwa nibonisane ukuthi silwa kanjani nalempi ukuze abasebenzi bezothola into eyodwa noma bezovumelana ngento eyodwa? Okay, ninama-members ahlukene but abasebenzi basuke bekhuluma into eyodwa, then basebenza futhi ekhampanini eyodwa. Okungaba lula ukuthi nina manihlangene njengezinyunyana abasebenzi kungabikho ukulimala okukhona phakathi kwabo, bengalimazani, ingachitheki igazi. Imile wakho, siyacela izinyunyana, anisiwe amaqembu ezepolitiki. Abasebenzi abasiwe abavoti benu, bangabantu abanikhokhela inyanga nenyanga emalini yabo edonswayo ukuze nikwazi ukubamela la khona bengakhona ukuzimela khona. Siyanicela nilwela abasebenzi, abasibo abavoti benu, bangabasebenzi basenkampanini, bayakhokhela wena njengenyunyana. Bonisanani njengezinyunyana. Yes, angeke vele nivumelane ngasolinye
kodwa kukhona eningavumelana ngakho phakathi kwakho bonke. Phathani abasebenzi njengabantu abanikhokhelayo, anisiwe amaqembu ezepolitiki, musani ukupoliticize yonke into.